voin hi mim kut thlani kwa zirtop ni ani a khovel chanchin thar langsar te kan lor le dona khovel chanchin langsar ber ni tamek chu England lalnu thi thu hi ni khovel news lian zongjong in hanron puanga hemi chungchang hi keini channel point thuma atan kan ron mangdon ani khovela lal nei ram ni ta seng lawaro rel thin tu kumpinu tia kan pi le pu ten an soi thin British lalnu Queen Elizabeth II chu tunkar tir lam khana risel na din huna thalo hle a Dr. te chuan Britain lalnu Queen Elizabeth II risel na thalo ni in an soi ni kha lal hi dam doi lam en kol na hnuaya omzel turin an rota Buckingham Palace chuan hemi chungchang hi ron puanga nila ni khan England lalnu kumsom ko paruk mi hian Privy Council meeting a thul hnu ni khata a risel na din huna thatlo thu hi puan chu ani Scotland a Balmoral ke shila en kol ni in hetiang hi lalnu din hmun ani awangin England a tangin a chung hnai tak tak te lalnu omna ke shil lampanin an kal ngala British lal thuthleng lu tu tur Prince Charles Potelani Britain lal zinga lal thuthleng lu rei ber tu le khovel lal in thla chhong lal zinga upa ber lal nu hian ni kum top lama tangkhan Buckingham Palace in episodic mobility problem an ti chu nei in a hrisel na Portland yam sakhlea nimin jing khan hrisel na din mun en fianon le ania hemi hnu hian lalnu doctor chuan lalnu hrisel na an ngei tua thu le damdoi lam en kol na hnuaya reng a that thu a soi ni in Palace thu chua chuan atar langani thole ni khan lalnu hian United Kingdom Prime Minister thar Liz Truss ne na thu nei na hlan na in khom chu Balmoral ke shila a summer residence a kai roya Truss chuan Buckingham Palace atanga lalnu hrisel na din mun chungchanga thu thang oma wangin mi pui ngai thalawa rampu min an ngei tua hle ani ti na lo soi to boka he video bot selai po hian lalnu omna ke shil tu la chuan mi tam takan pung khom British Prime Minister thar Liz Truss chuan United Kingdom mi pui te ngai tuana chu tun din hmuna chuan Her Majesty the Queen le a chung te chung a fu thupani ti in Twitter aron tweet ani Queen Elizabeth II hian kumin chung hian lal thuthleng a thut kum som sarina mangmeka tun hnai thlainga mozat chung khan Prince Charles kumsom sari pathum mi le lal chung ko member te hnena amo phurna tam jok chu hlan to ani ole Queen Elizabeth II British lal ni raiber ramtana milang sar le kumsom sari chung zet la ro rel na cheltu lal nu ro pui ta Queen Elizabeth II chu ni zan khan Scotland a chen na ina kumsom ko paruk mi ni in thlamuang takin herliam ta England lal thar ni zui tangal Queen Elizabeth II fapa upaber Charles chuan kanu du tak Her Majesty the Queen thi na hi kele ka chung de zong tan lungoi nan na sat ber hunani ati London khopui lai hall Buckingham Palace pona mi sang rual an pung khoma flag chu angul chan ve azarani a mi pui sang rual te chungoi rengin nan pung khom lalnu boral an sun mekani British lal zinga lal rai berle mi ta hriat hlo ber Queen Elizabeth II thi thu puan chuan chu Black Iron Gate thir kong khar du man tia chuan nei ni in mi puite an pung khom na sa a chanchin buat sei lai hian mi an kal khom zel he chanchin buat sei lai hian a vui hun tur puan ala ni lova King Charles le British Prime Minister thar Liz Truss ten a vui hun tur kim chang an ruah man don ani England lal omto zinga lal thutlenga thurai ber Her Majesty Queen hian uitu anga a England lal zinga boral sun tu mi pui tamber record asiaman ring hialani Royal official te chuan King Charles III le anu pui Camilla te Queen consort te chu lal nu thina Balmoral ke shila an reng don tian soya Queen Elizabeth II thi che khan Prince Charles chu automatic in United Kingdom lalani ngala Australia Canada New Zealand te telin ramdang som palia ram ho tu anitani ni reilo te nuwa United Kingdom noya ram zong atlo chuange angai don bokani kan thu malama kan puan ang khan lalnu hrisel na din hun thalo setli angin media ma puan chu ani a thole ni pokhan British Prime Minister tharle cabinet som panga te a approve thaya
an ni huna ni nga ni tlai lam darli le chen ve vel ke ni huna ni nga ni zan khan Queen Elizabeth II chu boral ta ani du to kila kan update zel don nia tunlai kan thu pui ber in do na lam han puan chun zomila reitok fang US le nei to lamin Ukraine tan ral thuam le tran puina an thon to lo nuwa US chu aron cha chuak le ta Ukraine tan tran puina tam jok aron thon le don ta United States Secretary of State Antony Blinken chuan Ukraine le Europe ramdang te ta na sipai tran puina thar lian tak mai dollar tluk le ding on ni chuang man ral thuam le na tur pek na tur apuang he package hi nakin loka Russia be na atana ral thuam hlo om ber ber thon na tur ani ati he puisa hi Pentagon ho tu US Secretary of Defense Lloyd Austin chuan Ukraine tan ral thuam lian jok silai mu le sipai motor te he package atang hian ngai tu sakan ni dona aral thuam leina atan dollar magta duai zaruk somsari panga churua man sakani ati heti la hian US Pentagon chuan M982 Excalibur ammunition thar leinan dollar magta duai somko chuang an mang ni in Bloomberg report chuan atar langa US Defense Department hian ma a Ukraine hena an thon to stockpile chu an thlak don ni in thulak na chuan a soi lai pui 155mm round shell Ukraine hena an thon thar hi pakhat man dollar sing chuang zak manani a averian a chi hranga zerin dollar noi khat man aya tampo om thayani target te hi GPS coordinates atanga thunun ni in meter ni chunga target chu a khoi chene viau turanga yani heng ral thuam hi reithian le BAE be ho siamani a NATO artillery piece rang ne na man thei tura duanani American M777 howitzer le German howitzer PGH 2000 howitzer te point helai pui mu hi an mang thaya chutiang lai pui chu Ukraine hena an thon nual to bokani mei thla khan US chuan Ukraine tran puina tur dollar tluk le ding on somlian poma President Joe Biden chuan additional Ukraine supplemental act anti rikrum thila Ukraine tran puina tur pompuina aziak to ni kha dollar tluk le ding on somlia tang khan installment in Ukraine hi an tran pui thina heng sumte hi direct cha Ukraine puina vektura ni lava Ukraine tran puina tur US ral thuam stockpile ti punna turte Ukraine ral thuam thon tur na Sams air defense siamna tura tante ani US chuan kifa Excalibur ral thuam thon chua chungchang hi officially na puang lo masa Ukraine sipai te chuan social media video an share indona hmuna an kap lai ti lanani video pakhata chuan Russian war correspondent in precision round te chu Ukraine sipai ten an mang ti fin fiana tan an post darbok heti lai hian US Secretary of State Antony Blinken chuan Ukraine atloa Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan US Secretary of State Antony Blinken an ki fatlo chu Ukraine tan signal poimo takani Ukraine tan signal poimo takani thuwa soya anram chimlam le khochak lama Russia laka counter offensive kalpui me kani thuwa soibok hei hi United States kan hne na an omti hriat tirna poimo takani kan tan chuan hei hi ram kan lak le theina tur guarantee ani ti in Zelensky chuan a soi heti la hian video masalama kan lo puan to thin Ukraine sipai in Russia an norna bepuan thlakna counter offensive an nei mek chungchang Ukraine general chuan aron puang vele a mason an nei ti soya Ukraine chuan lightning counter offensive na khochak lam le chimlama ram square km zasari a square mile zong chuan square mile zani somsari chuang chu an la let le to ni in Ukraine general pakhat chuan a soya he operation chungchang a hian official assessment masaber hape boka hei hi kan source chu Al Jazeera News ani malampana an chetna an kalzelna position ti ngele ti chakani chuan Kyiv tan chuan masona lian takani dona khothlang lam tho puite thlop na le rin na an hlo theinan mason na an nei angai ve bokani rin na an hlo theinan mason na an nei angai ve ta bokani tunkar chunga Kyiv mason na then khat chu Ukraine mar chak bela Kharkiv a khopui then khata ni in lian tham taka Ukraine be pui thlak na hi Kharkiv bela Russia thunun khopui then khat Ukraine sipai te hian an bayani
Ukraine Brigadier General Oleksiy Gromov chuan news briefing anaya Ukraine sipai te chuan Russia sipai line hnung sipai tlar hnung lam kem som nga thleng an nor tol ni in a soya Kharkiv bialakho som ni chuangan la let ni in a soibok Russia official pakhat chuan Moscow sipai te chuan Ukraine dodalna nor let na turu takan lan tira Kiev sipai te chuan Kharkiv bialakho puipoimo pakhat ma an la let thei lo ni in a soithunga adik zok chu alaran lang chuak tura nga yang heti lai hian Baltic state te chuan an rama Russia mi Russia atanga lu le jin an khap don Baltic state an ti Soviet ram hluizinga European Union member ni ta Lithuania Latvia Estonia te chuan Russia le Belarus atanga an rama jin lu an ram ti to don lo ni in foreign minister chuan soi Baltic ram pathum te hian September thalai hol vela chuan lu khapna hi man anin bei sei thuan soya hi an ram sarkar ne na tanga phalna mumal takan hmu hnuwa ani ti in Latvian foreign minister Rinkevich chuan soi Ukraine tha zuai to ti chakna tur US lam chuan ral thuam thar an pedon ti kan soi to a US kai hruai to ram te zinga Ukraine ta na ral thuam thon lut an wang ta phar mai an ral thuam stoka limit hlum hle to ni in an soya mani in vennan an ram vennan an reserve fangai boxia he indona hian engchen nge a o don engkong nge a zo zel don hriat ani boxi lo he wang hen nei to member dang te hian ral thuam an phal rai ta vak lo ma se Norway chuan ral thuam an ron thon thar ve le don ta Norway chuan Ukraine hne na Hellfire missile za somrukan pedon Norway chuan Ukraine hne na hian launching pad le guidance unit baka Hellfire missile za somruk vel pek telan tum thuan puang Norway Defense Minister Bijor Arilgram chuan an ram chuan Ukraine hne na night vision man ro po a supply don dia soya Kiev chuan ral thuam hi adil ni in AP News chuan atar lang Germany rama Ramstein base Allied Defense Department somni te meeting a Norway Minister chuan hei hi Ukraine in adil ral thuam ani a Ukraine ramlua tu Russia sipai te laka bei pui thlak man po atangkai hle ang ati Hellfire hi anti-tank le anti-aircraft missile ani a Arilgram chuan thunu no olsama le emo tuipuya emo man thayani thuwa soibok ole dutok le photang